god pričašće, treba da se vidi. Pričašće ako nisi u istini. Ne može se pričastiš ako nisi u istini. Istina je teška, masivna, mora da je nosiš, mora da je živiš, mora da je budeš svjestan, dostojan, razumijete? Pričašćem njome primaš njena blagodatna svojstva, obožuješ se, osvećuješ se. Jer istina ima, vidite, to je ipostasna kategorija. Ličnostna. Život. Obratimo pažnju. Zašto je to sad bitno? Zato što smo sabrani pa smo silni. A nismo silni u ragbiju. Ima, kaže, neko finale u ragbiju, ima, sad si to dešava. Na šta nas sve ne navlače, u kakve sve discipline ne zavlače, gdje nam sve i mozgove ne melju i sabljuju energiju, život. Ovo sabranje je silno zato što nam daje mogućnost, što kažu svetogorski oci, to su ti sinaksisi ili sabranja, su ono mnogo bitno. Na Svetoj gori u manastirima imate sabranje, recimo, na nedeljnom nivou, pa se bratija sabere. Mi nismo u manastiru, ali imamo potrebu da živimo život crkve. Manastirska predanja, ona rizniče predanje crkve i otkrivaju svima nama koji živimo izvan manastira mogućnost i ukazuju na ritmove, na organizaciju života. Tako da je sinaksis, odnosno sabranje ovog tipa, znate, to nije nekakva, kako bi rekli, ekskluziva. To je najnormalnije i trebalo bi da se dešava često. Ako ćemo da pratimo liturgijski ritam, jer ovo je sabranje, liturgijsko sabranje. Ako nije, onda, znate, gubimo vrijeme. Liturgijsko sabranje. Znači, ako pratimo taj ritam, ono bi trebalo da bude jednom nedeljno. Bog nam je dao ove mogućnosti, ovaj prostor, ne da ga obilazimo s vremena na vrijeme, nego da ne izlazimo iz njega. Nego evo, idu dani, evo, bičevi fijuču po vazduhu, po duhovnom etru, tako da će nevolja da podsjeti na bogomolju, pa ćemo, znate, ovaj underground, znate, ovaj katakombni, znate, prostor, da zavolimo. To je naš prirodni ambijent. Ali bitan je fokus i bitno je sabranje da bismo mogli, pazite, sabranom pažnjom da uhvatimo te važne evanđelske signale, signal istine. Ajmo ovako samo, recimo, imamo mi te mogućnosti, pošto smo vaspitavani na flash intervencijama, pa se prebacimo neđe gdje smo sami. Evo te, op, i nalaziš se u svojoj ego kvadraturi. Ti si tu nemoćan. Kakva pitanja? Šta je istina? Razmišljati o riječima i obećanjima Gospodnjim, o istinama naše vjere, to je sve jako teško.
to možete i sami da potvrdite. Ali kad se saberemo, onda kako kažu ti svetogovski oci na sinaksarima, uvijek se, kažu, projavi Duh Sveti. Sad, radi pojašnjenja, jer ipak na to treba obratiti pažnju, nije to pojava nekakvog duha, pa ti ono nešto ti je prijatno u grudima, nešto mi je, znate, lijepo, znate, neki osjećaj, neka toplina snovu i tako dalje, u posljedice svih onih hipnotičkih dejstava kojima smo izloženi, bičevani raznoraznim medijskim torturama. Ne. Ovdje govorimo o projavi Boga Duha Svetog. Jer mi vjerujemo Oca i Sina i Svetoga Duha. U crkvenim sabranjima, liturgijskim sabranjima, to je jedna svojevrsna epikleza liturgijskog tipa. Jer opet i opet ponavljamo, ovo treba da bude i duboko vjerujemo i da jeste liturgijsko sabranje. A Duh Sveti, braći i sestre, Bog Duh Sveti, on snažno, božanski jasno odbacuje svaku drugu priču. Njega sve to što svijet i duh svijeta jako zanima, što je nasušna potreba djece ovoga svijeta, on to potpuno ignoriše. Njega to ne zanima. On vodi i privodi dverima Carstva Nebeskoga. On privodi onome, nadahnjuje nas i da govorimo i da svjedočimo o onome koji jeste i istina, mislimo na Gospoda Isusa Hrista, pazite, ličnost. Koliko ljudi se iscrpljuje, sve manje, nažalost, a uzmimo taj istorijski kontinuitet, koliko ljudi se borilo da sazna šta je istina. A istina je ličnost, braći i sestre. Evo sutra ćemo da čitamo u Svetom Evanđelju kad Filip prilazi Natanailu i kaže mu strašne riječi. Natanail, našli smo Mesiju, druže. Razumijete? Obećanog. Našli smo ga. Razumijete? I dođi da ga vidiš. Istina, vidite kako je to čudesno, u ljudskoj prirodi. On će svima nama otkriti i reći, to su strašno otkrovenje. Dovoljno je to, braći i sestre. Ali vidite, dovoljno će biti ako ga ozbiljno prihvatiš. Nemojte da se igramo sa riječima Božjim. Nemojte sebi da dozvolimo da se igramo sa Hristom. Nemojmo sebi da dozvolimo taj opasni komfort, da žongliramo sa Božjim otkrovenjem. Ako kaže, ja sam istina, on kaže, izvan mene nema istine. On kaže i meni, i vama, i svima nama, on to kaže i Duhom Svetim kroz Sveti psaltir, svaki je čovjek laž. On i meni kaže, ti si laž. Bez mene. Laž. Evo, vrati sebe. Vidi kako su ti lažne misli. Silu. Nemaju dejstvo, nemaju postojanost. Nisi uvijek isti. Prevrtljiv si. Pazite, ovdje govorimo
o dobrim namjerama i o dobrim pokušajima. Znači, ja hoću da budem dobar, ali ne mogu. Probija me laž, koja je ušla u našu prirodu kad smo se odrekli blagoslova Božje, projavivši ozbiljnu neposlušnost prema jasno izraženoj volji Božjoj.